Za vaš sutrašnji meni kao glavno jelo predlažemo da pripremite gulaš od zeca. Zeca isečemo na parčet. Posolimo parčet mesa, pobiberimo i promešamo. Stavimo parčet mesa u veći i dublji sud. Meso prelivamo mlekom i ostavimo da odstoji 24 sata. Parčet mesa stavimo u cediljku. Zelenu papriku isečemo na tanku dugoljastu parčet. Glavice crnog luka sitno isečemo. Crvenu papriku isečemo na parčet. Isceđenu parčet mesa osušimo kuhinskom krpom. Stavimo ih u dublji sud. Parčet mesa ispržimo na zagrijanom ulju u šerpi na šporetu. U drugu šerpu sa provrelom vodom na šporetu stavimo kocku da se kuva supa. U šerpu sa proprženim mesom stavimo isečeni crni luk, dodamo mlevenu crvenu papriku, posolimo i nalijemo supom. Poklopimo šerpu i kuvamo 60 minuta. Zatim u šerpu dodamo parčet zelene i crvene paprike i promešamo. Kuvamo još 30 minuta. U šerpu dodamo kiselu pavlaku pa promešamo. Okruglim kalupom u formi kupa na tanjir za serviranje nanosimo prethodno skuvani pirinač. Zatim na tanjir serviramo gulaš od zeca. Ukrasimo listovima pešuna. Za pripremu ovog jela nama je bilo potrebno 2 sata i 15 minuta.